فرانسیه و ترکیه گرک هفبش لگوندوارین کوبانه انجام دان و چگهانه کردستان 24 لکوبانه گود پلیس سربازیان روسی و ارتش ترکیه گرک هفبش لگوندوارین کوبانه انجام دان گره هفبش هجماله که گوندین دوره درباز کرن هلیکوپترین روسی لاسمانی چاودریا گرای وزیر برگریه فرانسا دبیجیت او لعراق و سوریه مانه جبرد بدی سر خصیه داعشه لهر دو ولاتان سری هل بده. فلورانس بارلي بومديا ولات خواخويه دبيجيت. رخصية داعش هش مايا دبا جنوب العراق وسوريا سري هل بده. خوريك دخه. فلورانس دبيجيت مانا هزن فرنسا العراق وسوريا جبونا ترصا ديسا سر هلدانا داعش لهر دو ولاتان. ددما كدا كتفجر رخصنا داعش لبيابانا سوريا زيادة بويا وزارة برجرية فرنساية هشيارية جدوبارا بجراوي رخصتني ددا. وزير برجرية فرنسا يجي ميديا فرنسية الراكاندية رخصنا داعش هيماية ودبكو جنوبا لسوريا وعراق سريه لدا بقوتناوية ورخصن بيك جارين هاتي جناف برن لو ما بريا راهينان وهيزن خوا أو هيش تلوان هردو ولاتان مانا بارلي هروها قوتية جدما كتنا باجاروك باغوز لسوريا كوداوي بارجه ورخصن بو أو دبينن كوداعش هيدي هيزا خوا لسوريا ودقرينا وزير برجرية فرنسا آماجا بويا كي جيكريا كو رخصنا داعش العراق جي ريزن خوارك دخا لو ما مطرسيا بجراوي رخصنا هيا دبيدما داويد جي رخصنا داعش إريشن خوال دجي رجيم سوريا لبيابان خورد كرن بشتي إريشا مازنا لسرباسكا سربازن سوري لسرياد نافرا دي رازوري وحمسي دا كونيزيكي تشل سرباز هاتبونا كشتن ارتشا سوريا دوه لروشالات حماية پيوندي بپازده سربازن خورا وندا کرو هجي چرن ويسا وان ندياره لگورا وانگها سوریا ما في المروفي جيد انجام إريشن رخصنا داعش دا جادر 2019 وحتى نها بهتر ج 1180 سربازن سوري وميليشيات إيراني وبهتر ج 603 چقدارن وين رخصتنه هاتنا كشتن لگور کاغذ کالیکولین پیمانگاه شاهنشینش بو کاروبار نافدولتی جی چقدارن داعش لبیابانا سوریه لسه نافچین سرکت بینن او جی لچیای بشری لباشور روشالات رقایه و نافچه دفینه لباشور روجاوای درازوره و نافچه سیمین جی لچولستان دناوبرا تدمر و سخنه دنه و او نافچه بسروش تاخویا گنجاوج بو خوشارتن ناسکرینه کوچیایان و گلیوش کفتن خزایین گل کور لخدگره جبلی مزنبونا و نافچه و باهوزن توزین روزانه کو او همود بنا آلی کارج بو پیک آنینا ایریشان جالیه چقدارن داعشه و هجان ام دچینه سر وان باندورن ویروس کرونا سر جهان کرین و ویروس کرونا کسن به مال به حال تر کرنه به مال به آورن کسو مالباته گهندان حکومت هدی لبر سرماز وستانه و برسیبونه و برحمیا کرونا او دمرن لترکیه نزدیک 7000 کس بمالن او لسر جاده اندجین 10,000 جوانا لاسطنبولنا حتى كو او نمرن نمديا نجي حكومت بحصوان ناك ویروس کرونا کو جچینه لتوهی جهانی بلاو بود به سدما هن قدخیان کو یک جوان قدخیا درکتنا دروایه لترکیه جبر زدبون حالتان جزودایه بو هن روجان درکتنا دروا قدخیا لی کسین بیمال هیجی لکولان را دبن وراد زین کو جو ویروس کرونا جی پرد ترسن مزافر سیاهی 65 سالی که جبات مانه 25 سالان ده زندان دمایه و او نه حیوان لدر و دیجی و دبیجه پیدویاوی تنی به مالک گرم هیه. Özgürlüğümü istemiyorum. Acım, aç. 25 salan de zindan demam و بریا نه حیوان درکتم نه مالک یا من هیا بچم و نه جی تشتک دن تکس کار نادمن و از جلو کولان اندمینم از جی تکس تشتک نخوازم و از آزادی خواج نخوازم بلا دیسا من باوچن زندانه از لویدر رحت بوم خارنا منا گرم جه بو جه مجی از لسر سرگان تشتان کم دکم و دبارا خواب پیدکم devletimiz سرجان سانساری دیاربکری پشتی جه حبسی دردکه و به مالبات خیره لهوناکه و نهال کولانین استانبولی دیجی. او دبیجه 600 لیره وک آلیکاری دولتی جیره دابو لی او پریجی لدر و هاتن دزین. biraz ailevidir. Biraz insanlar پشتی از زندان درکتم مالبات من از قبول نکرم از جل در و مام تک از کار نادمه جبر 600 لیره آلیکاری اکو من جه دولت ورگرتی بو پیشا من هات گرتن و لمن دان پره من جی برن و چون ده سردم ویروس کرونا ایده جی امنی کارن خواه بپاریزن
Di serdama pandemiyê de hinek dezgehên xêrxwazî ya alîkariya kesên bêmal kiribin jî lê ev têrî nekir. Daxwaza bêmalan ji rayedaran ew e ku di vê serdemê de ciyekî paqij ji wan re bên dabîn kirin, da ku xwe ji nexweşiyan jî biparêzin. Hejan, koronayê bi sedan kompanyayên biçûk û bi dehan sermayedarên cîhanî îflas kirin, bêpare kirin. Bi milyonan kes jî bêkar û bêdahatek kirin. Kurdekî xelkê Hewlêrê li Almanyayê karê taksiyê dikir, lê ji ber nemana geştiyaran û ragihandina qedexeyê li welat bi taybetî van demên dawiyê, ew neçar bû de ji karê xwe berde markêtek vekiriye. Ew Kurdê Almanyayên hajî mijûlî wê markêtê ye. Li hemberî wî Kurdekî diye Almanya dibêjî, vekirina markêtan karekê baş e, lê divê li vir welat ji bîr nekeyn. Berhemên Kurdistanê ji xarin, berhemên dî bînîne Almanya li vir sax bikeyn. Wiha Sûdê bigihînîn welat.